Ka lebaka la ho reketla ho matla ha lefatshe ho bileng Turkey le Syria, tshenyo e kgolo e bile meahong e kenyelletsang dipetlele le dikolo. Hohle mebileng ke malwalwahla fela. Mmuso wa Turkey o re palo ya bafu e ntse e nyoloha. We have 3,419 confirmed casualties and 20,534 injured at the moment. The number of people rescued from the rubble exceeded 8,000. Dithuso tse tswang dinaheng tse fapaneng tsa matjhaba tse kenyelletsang Germany, Azerbaijan, Greece, Russia, India le Gift of the Givers ya Afrika Borwa di ntse di fihla dinaheng tse amehileng. We are very grateful for the press statement of President Ramaphosa and also DIRCO's support. They are mobilizing NGOs at this point. We are grateful for Gift of the Givers. They are sending a team of 50 people. We wish to express our deepest condolences to the Turkish government and the people on the loss of life and destruction of property. Ketsahalong ena e soto mehlolo e ya etsahala. Mona batho ba bang ba fumanwa ba ntse ba phela tlasa malwalwahla. Ho fihla ha jwalo ketsahalo e ntseng e tshwana le koduwa ena. Baahi ba Syria ba fetang dimilione tse 4 ba ntse ba dula dikampong ka lebaka la ntwa ya bana ba thari eo e saleng e kupa dilemo tse 10.